koliko i dan danas vidite posledice komunizma sa ove tačke gledišta iz manastira? Taj gubitak vere, gubitak Boga, huljenje. Pa gde ćeš veći prizor toga nego današnji svet? Recimo, današnja Srbija. Znači, sve je uništeno. Znači, ispada da je za vreme komunizma mnogo bilo moralnije. Bolje obrazovanje, bolji moral, bolje neke tradicionalne vrednosti. To danas više ništa ne postoje, ali to ne zbog komunizma. Nego zato što to komunizam prosto nasledio od prekomunističkog perioda da se znalo da ujutru na pisti u kasarni, kad se momci, vojnici postroje i kad izađe oficir kaže pomaže Bog junaci. A ovi kažu Bog ti pomogao. To je tad bilo normalna stvar. I tad su neke vrednosti postojale. Znalo se ko je bolestan, ko je zdrav. Sve se to znalo. Znalo se ko je kome kum, ko je kome prijatelj. Naravno, uvijek je bilo anomalije. Znalo se šta je brak, ko sadrži brak. Znalo se kako se vaspitavaju deca. Znalo se dete treba dobiti šamarčinu ako nešto ne radi kako treba. I onda dolazi komunizam koji to preuzima i nisu oni mogli toliko daleko da odmaknu od toga. Međutim, oni su uništili to što je bilo, konačno. Oni su to upropastili. Njihova deca su sada na vlasti i svuda. I mi vidimo da je sada došlo do potpunog raspada svakog, kako bih rekao, razumnog pristupa, jednog prosto razumnog. Ti prosto vidiš da nerazumne stvari dolaze na mesto razuma i jedan taj svakodnevni diskurs je došao na najniži nivo prostaštva. Jer u stvari komunisti su bili prostaci. To je jasno. To su bili prosti ljudi. Prosti ljudi koji su bili pakosni na kapitaliste. Kapitalisti su bili zli. Izrabljivali su. Znači, definitivno to stoji. Zato što ni ti kapitalisti nisu bili hrišćani, niti su ti siromasi bili hrišćani. Da su kapitalisti bili hrišćani, zaista kako treba, bilo ih je. I tekako ih je bilo. I oni su, nažalost, postradali. Ali da su oni bili hrišćani, oni ne bi na taj način izrabljivali svoje zaposlene. A opet ti zaposleni bi kao hrišćani shvatali da postoji hijerarhija u životu i da on ne može da mrzi svog poslodavca samo zato što on ima dosta novca u banci. Jer on je radio za to. On se žrtvovao. Znači, nije svaki kapitalista bio lopuža, nego je krvavo radio od detinjstva. I tako dalje. Pa je zaradio. A onaj tamo je išao na pecanje. I sad, za Boga, odjednom došla Kominterna i objasnila kako eto ti poslodavci, kapitalisti, oni su svi zli i treba ih kroz taj komunistički teror sve skloniti. I ovaj kaže jeste. A on peca po ceo dan. Pa brate, gde si ti bio da radiš? I takav jedan ostrašćeni lik dolazi na vlast. On je primitivan, prost, neobrazovan, zao. Znači, prepun mržnje, prepun pakosti i lenj. Lenj, neodgovoran, nedisciplinovan. Ja pamtim to vreme jako dobro. Znači, ja sam rođen 1960. godine. Znači, ja pamtim kad sam, recimo, na letnjem raspustu odlazio u ovu zadrugu za zapošljavanje omladine, omladinska zadruga. Pa, sjećam se, jednom priliku sam bio zaposlen u Zavodu za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju. Ona je bila tamo negdje na Banovom brdu i ništa, ujutro odem tamo i sad svi se tamo okupe i tu se određuje ko će da ide, bacamo otrove, da vršimo dezinfekciju. A onda je, kaže, bilo je i jednom prilikom i sastanak, partijski sastanak je bio. Kaže, hoćeš ti da prisustvuješ? Hajde da prisustvujem, da vidim šta je taj partijski sastanak. Znači, na to partijsko sastanku su bili najgori predstavnici te firme, tog kolektiva. Znači, alkoholičari, najniže obrazovani, prevaranti. Tako je bilo na fakultetu kod mene, na stomatologiji. Znači, najgori studenti su se aktivirali politički. Sa najgorim prosekom, koji su padali, od kojih nikakav stomatolog ne može da bude. Oni su se aktivirali prvo kao, ne znam, u toj nekoj skoju, pa ne znam u kojoj organizaciji, pa dođe on do
jednoga dana je on, ne znam, tamo neki ministar ili nešto. Znači, i kroz dejstvo svega toga, naravno, uvek čast izuzecima, i među tim ljudima koji su pripadali toj ideologiji je bilo časnih ljudi i većina njih je ili izvršila samoubistvo ili su bacili tu njihovu knjižicu, da su shvatili užas i prevaru svega toga, da su ti isti koji su ubijali intelektualce i tadašnje vlastodržce su samo selili njihove kuće na Dedinju. A nisu imali tu finoću, ipak taj šlif. I onda je taj uticaj tog mediokriteta koji je došao na vlast zapravo uništio ono malo što je još ostalo. Jer moramo da priznamo da i za vreme stare Jugoslavije, znači pre Titove Jugoslavije, za vreme Karađorđevića je i tekako liberalizam iz Evrope dolazio i socijalizam. Znači taj sekularizam, tako da je još vladika Nikola Velimirović pre Drugog svjetskog rata govori o padu crkve, o padu bogoslovija. Kaže, ja kad bi došao on kaže, planirao je da zatvori sve bogoslovije. Kaže, sve bogoslovije ću zatvorim. I kaže, imam mlade popiće, kaže, da vas pitam po manastirima. Znači, tada je već dolazilo do toga. A kamoli, još onda, kad se završio Drugi svjetski rat, znači, kad su oni uništili ono zadnje malo što je ostalo, i sada vidimo, ti koji su bili tada komunisti, oni su danas ovi neki drugosrbijanci, tako neki liberali, neki LDP-ovci, tako neki ljudi koji u suštini se gnušaju naše istorije, naše tradicije, naše vere, našega pisma, svega onoga što je, što vredi zapravo i što održava porodicu, što održava društvo. Znači, društvo se raspada, porodica se raspada, a to su komunisti radili. Znači, tada je preljuba bila potpuno legitimna stvar, jer je bilo, znači, potpuno je bilo izrugano crkveno venčanje. Jer ti kad nisi crkveno venčan, ti nisi venčan uopšte, ti si samo registrovan. Ti si registrovan u nekoj sobi neke opštine i ti si registrovan kao što auto registruješ. I tada je legitimno bilo preljuba. Preljuba je bila legitimna. Znači, tada su nastali oni vicevi sa švalerkama. Jeste. To je bilo prestiž. To je prestiž bio. Koliko si imao švalerki i tako dalje. To su bile onda ti honorarni poslovi, honorarni putevi. To je Kuplera i bio, to je Sodoma i Gomora bila. I onda na kraju ta deca koja su se rodila od njih, to su moji vršnjaci, to je raspad sistema. Znači, tu nema od morala. Znači, to sve tako postepeno ide i Bog te pita kako će da to ide dalje. Naravno, mi govorimo o globalno, o šire, ali svakako i pre komunizma, i za vreme komunizma i dan danas postoje ljudi koji su itekako svesni, itekako razumni, koji su svakako na ovaj ili na ovaj način povezani sa originalnim hrišćanstvom koje se naziva pravoslavlje, koji negde duboko znaju koje su ljudske, humane, prave vrednosti i toga će uvijek biti. Naravno, kako vremena idu, takvi ljudi će uvijek biti stoka za odstrel. Znači, jer ovaj svet u kom pravcu ide, ljudi koji su moralni, tradicionalni, dobri, pošteni, obrazovani, oni su smetnja. Jer komunisti kad su došli, oni su pobili odmah. Uopšte nisu pitali da su monarhisti ili nisu. Samo je bitno da li ima 1, 2 ili 3 fakulteta. Znači, tu su pobijeni ljudi koji su znali po 7, 8, 9 jezika. Koji su znali, koji su bili obrazovani u klasičnim naukama. To su bili ljudi koji su studirali po evropskim univerzitetima, koji su bili izuzetno pametni, inteligentni, kvalitetni ljudi. Ne pričamo o Stojanu Novakoviću, o Slobodanu Jovanoviću, koji su ljudi jedva izbegli živu glavu, ne pričamo o Nikolaju Velimiroviću. Takvi su ljudi pobijeni. I kada bude zaista došla patriotska vlast, pošto smatram da ovo nije patriotska vlast, možda u nekom smislu, u onom suštinskom smislu, ja mislim da nije, možda će se promeniti u vremenu, ja se molim za našu vlast da se promene, ali prva prava patriotska vlast, što možda očekujemo od njih, su nekoliko osnovnih stvari moraju da urade. Kao prvo, da pronađu grob Draže Mihajlovića, kao drugo, da uklone kosti, ako su tamo, Josipa Broza, kao treće, da se od Belog dvora pa naniže, tokom duž Lisičeg potoka, da se otkopaju grobovi, tu su hiljade, desetine hiljada pobijeno beogradskih
intelektualaca, ljudi, a da ne pričamo o kulacima, tim bogatim seljacima i poljoprivrednicima koji su isto tako bili pobijeni, samo zato što imao više svinja i imao veće gazdinstvo. A on je za to se krvavo trudio. Dok su oni koji su došli na vlast na kraj sela bili u mehani i onoj drugoj kući isto tako. Jer na kraju sela je uvek mehana i ona druga kuća. Zna se koja. Tamo gde su one nesretnice koje prodaju svoje telo. Onda kada je došla druga vlast, oni su odjednom postali narodni heroji. A ovi su bili narodni neprijatelji.